Mentala tangi ya cu penyekren sepang menika illegal coal trade kibon kiong ba leiu dengan kata jing selantu iu kau doyong kam kata ini namar niyam dan kita kipar doyong kibon ini bang tangim dan par doyong leiu handai kata kajing selantu iu niu doyong kata direct ini kumno kata direct ini haba niu doyong lada ulang legal lada alpun sankrur nu doyong umi sebaru kejela Meghalaya kasismi kata ke GST ke balak menkolek nentu kalong sau pun riulak tingkah ya kata ke sau pun riulak tingkah on share hapden ke state government baka central government mar arpulailak kadang wan nem sa kaplat tingkah jong surkar haba man kasni kawan kenika tingkah arpulailak sa kaplat tingkah jong surkar kani ke surkar keruspa nem keruspa haba kani ke surkar keruspa kala nem mensiu tulok ikinoy kay kapor rubiang kala mensiu tulok ikini asa kapor rubiang kala mensiu tulok ikini hungga kapor rubiang kala mentungkam tungjam ikini kena sama katum ka RTI wala ay ba dispersing ready mencem senam ni bagi department bapir jong surkar kidan de kispa bagi hajat lagi pos dan betungkam iki balai dan bertungkam namar kiong baka surkar keduk kamdan pisang menta balai ke surkar keduk namar ba ya kata kasau pun riulak tinggal kabadi menyat katung ke GST ke tax la tep direct supply jomno namar utau doyong ubalalum ulang illegal habalang illegal dan jingken jing dia kadang ya kan sepang balai ni ka illegal coal mining kakta bahai jelas ni kaya chapla jomno badai ha kata kan nong rem gin ka bangin saong tim small thamulano ba ka sarkar Meghalaya kaduk kadba ka NPP ka ruspa judan mo bakal ruspa ka parti ka sarkar penyan ka parti ka sarkar ka parti Ide ban keli la dia kata kajing keli. Mentala dangi kren sa spang gini ki jam site. Ba kiwe ni ba kani ka MCL klasyem na kalon ka ba daki 1000 crore ringgit asyem ya kata kalon. Balai asyem ya kata kalon. Syem ya kalon daki 1000 crore ringgit kat ba lafia apne ya kani ka post yang chairman ba ni ba paniya u chairman u sa MCL chairman bertudan uyung berpeniat tahu sepet maki akalat ya kawai ke pos sa sepet dan YouTube bro ya kawai ke pos la pia arli ujung kri ya ke pos ujung kri la pia arli macam senam takada ki ini ki MCL tadi mentah bala pia arli uniu bade banyo ya ni ke pos chairman ude bande IAS kedar lada ude IAS kedar ka bomot katulap kande silap sanpo jaringga am tangata uyo kakali bersanction ka sarkar ka bade sipolak tingka ka baduna kam uyo sai kini ki LD ki hapo jumu haba kani kami sial kadang duk kadang syaram dan kam layu kan mentung ekstra sai kita dan kam layu mentung ekstra kabang ngim smoto kalong kami ngan batai ini ya kami ICL mentah ki kuat ben pengam kenang penduk kenang hadu ba kamlasyu ben ki klesyu lada kamla ki klesyu next kin salilam kanya kan anda lalilam menu mentia kin tiet kini gitu iki bro hadin bagila tiet kini kin sa privatize pre kini kalat hang ni jela Meghalaya jumi don dak wei kalat beposi yang don tang ni sisian bala privatize kini kalat kan poi bailat kat paman mentah kira wanrang kini smart meter ya kini smart meter usiam nagai dakalun mentah la sisian bala lilam ikini ya kini kan inisial lala ban privatize hangta lala sunan ban kontrol ya ka jela Meghalaya beroi tentang yang oi kini kuru hadian lai punya usnam la aple mentah ya kini kau ka ya saka don ko ka hotel ang tiha please bazar aple habal aple ke tu kensan hadian lai pun reu lai penyos ngam
Belemong dan bekeli, kumno la pelika, kumno la lawan sol kita ikut hearing, ikut cases, bala pending mentala lai pun reusnam, atau kumno kata kasuhab kum kamana mana berang suplekan sana kata hotel. Ke hotel juno, jom ke sorkar. Jom ke sorkar Meghalaya, banne ayu, ban generate revenue, nabenta kani ke jala Meghalaya. Kelewat ni mesti menu kita ke stakeholders santai. Menu kita ke stakeholders, menu babat. Atau ke jala Meghalaya kayo nong ni kita hotel, ni yo nong menu. Menta ya kani hotel belada Krishna belada menta jaga kawan ke revenue sa state, kawan man sige beliau. Kanos nam state kini stakeholders, sawat hilopi. Dapat tayo handu kibriyo ki ang mga batay staff. Dapat tayo handu ki ang batay staff. Kada sawadi mo ki ngasu pratenti naman tayo ki. Sawadi mo ki hakata kanong rem kan. Kandit pa kandit kilas dang ban klulut yakak badon. Dadang ipat ya kani kasunang maulay. Kumnugan kapoy kata ka skim kapada kikrur kapoy. Yaw MDC. Yang MDC atau judan mau tahu MDC skim bahaya tu kata-kata Ndon tambah kumno dia kapoy teng isyuhun tang ka eke kabayo ngim berkat ya ke kabakila bansim dan sisian ngan syuai bitang mawin nuksang anong kran Islam han nama bangbun kinong kran sisian apoy pangirang pulis si pondicere nipo yesurut utawai kuna hapor panginang bam ni Hamas utaw kuna ula dambayanga ula yeng ula temsi ula keren ka pemoni ong ang shoy ni kuni tayo ula ay pang lecture ka becerong ma ngapa dia katang bamja ngasu bamja khop dala dia bamja ngasu payu ngasu ong tang siketien mau yu meme perkat tang ka ka ba meme la bande ngang re meme perkat ka ba ngala banle eme memperkat ke bangalak pendek ni. Uniu kena hadiah jo kata ukendet threat ubu yang kata kapelian ukan non. Haratai kenong rem ngawan Syafiru. Bang nong teng nyimde bangin syukumen tantai ke bangiyo. Nyim berkat ke bangin sadu. Nyim berkat ke bangin sadu. Ikemen tangi ke bangiyo. Ladangi perkat sya na mentaka lawai kikun kiti jumi. Ladangi perkat sya na mentaka taka pateng bendrio kaban sabut. Nyap day banyeng rosong. Nyap day banyak li. Bangan penken mau iki mentas tangi kabor jong nong mulai. Kabor jong nong mulai kalong banyeng persya. Ya kino kibor kibamman. Kabor jong nong mulai kadai banyeng persya ya ke kabasnew ya ke kabang long konstitusional ya ke kabaliban kasur jong nong mulai na pre pilakan mau Andre kasur jong nong mulai ngampua hakani kapor bakan yap no kasur jong nong mulai mentala yap mendan sursu Andre hakani gajanmit ngakua na pimpin TM dia yang kata kasur jong nong mulai ende banyali persya pansiyeng kulumar Namanta kini kinong ruai, kembali ruai kerim nong ram. Kasur jong nong mulai ende bapit suyeng, bapit ya kersan yang tahu beriau bapit mintu. Bapit ay kita gilokat kesiar. Tenang ba onda layo kita gilokat kesiar. Uladab yo yang baru pisah, uladab yo yang cengi jopi. Upat kerat non kramwan paisu. Nim kwa su. Ya kum kata kasur jong nong mulai, ende ngakwa ya kasur jong nong mulai. Haba kasnen pakandai spa kandai por kakandai spa kandai kinyo haba kini para jungi kisal eben hari ni bentang pero kinong mulai kiyeng pandai banyada ladapi pidei itu kibasmu tenat menpule history kibasmu tenat penuat ya kata thanai basmu tenat ben kata long renyeng kabalah prat nanti demen tajungki kani gajanmit ngakot kiti basai sisien bapulong kasur jong nong mulai kabasisya kasur jong nong mulai
kabanom jano kasujong nong mulai kabanyeng namenta ka hok bat namenta ka pateng kaban sabut coba kini ngapur nginya pertajam hapra 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 kulay sibon kulay siajaru tong ini akan mayu kasur nong mulai para serta nado mentakasni tongin sandur sa sisin ya kari kasih jongi kulay sibon kulay sibon pa amibon ya gitu ki